ଏଗଲୁ ଆଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ? ଦହି ଚୁନା ମାଛ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦହି ଫାଣ୍ଟା ଚାଲିଛି କି? ହଉ ହଉ। ଏ କ'ଣ ମାଛ ପାଇଁ ମସଲା ତିଆରି ହେଉଛି? ହଉ ଏବେ ହେଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମସଲା। ଏ ତ ଭାତ ଫୁଟିଲାଣି। ଭାତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ଆରେ ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବୁ ନା? ତ ଭଉଣୀ ଆଜି ଚୁନା ମାଛ କରୁଛି। ସେ ଖାଇବ ତା ଲାଳ ପଡ଼ିଲା। ସତରେ ଅନେଇଲୁ ଅନେଇଲୁ ଚୁନା ମାଛ ଖାଇବୁ ତ? ଅନା ମତେ ସାରି। ଇସ୍ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଚୁନା ମାଛ। ଏ କ'ଣ ମାନେ କରାଣ୍ଡି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମହୁରାଳି। ମହୁରାଳି ବୋଧେ ଲେମ୍ବୁ ଦିଆହେଉଛି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଚଡ଼ଚଡ଼ା ହବ ବୋଧେ ଲେମ୍ବୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ା। ଇଏ ଦହି ଏଇଟା ଦହି ଦେଇ ରୋଷେଇ ହବ। ହଉ ହଉ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଯେଟାକି ଆଜି ଆମ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା। କଡ଼ା ଗରମ ହେଉଛି ପଡ଼ିବ ଏବେ ଚୁନା ମାଛ। ଏଇ ଆସିବ ଏବେ ମାଛ। ପୁରା একদম চুনা মাছ। চুনা মাছ এটা মৌরালি খালি চুনা মাছ মৌরালি সপোর্টটা এটা করানি। पूरा एकदम एक नंबर। आ श्रेय जाऊँ क्या माछर चुना माछ पूरा बाहर आसला भजा है जबरदस्त। जहाँ दरकार सब मानी टेंशन नहीं तुम पकई चल क्या आम ब्राह्मण घर ना जहाँ टे आईस को मानवा। चलु चलु हाँ मुझे साहय करदे मसला पकईदे। हलदी गला हल्का टे गरम मसला तीखा लाल काश्मीरी चिली पाउडर कलर पाई ता सहित टे कसूरी मेथी स्वाद अनुसार लुण मसला पूरा जबरदस्त देखा। दही के पड़ो मेन जिनस ये गला दही। दही पड़ला पर मसला एमती देखा एबे पड़िबो माछ। केते सुंदर देखा कहल।